kuona kwina thina no ntuba ruterero mauta jaititie na nande itwagite ni atatu akamata antu no ntuba uria mauta jaititie koguo atukuromba nyantu bara tukamata toitithia gantu kara tukabaitithiria nyabo bagateta ibagwirwo batwongere gantu no ntu utebio tukona ge 50 ra baraturiaga ara tureta 50 ikaba batwongere nya chiringi 20 tukabamenyera turagera tukwongera inyingi batu mwananchi wa kawaida nande igokwa twithite gukwa no ntu bwangara mema icore itia kia mbere tegera maguta ja kongerwa chiringi 7 na arua last week jongeri kairi nande maguta muithirie jora jaititie ikona ni into bionthe yabigaitia ochoko tegere nya maguta ja kuria ijaitirie into bionthe ibiitirie inkoromba mutongeria onthe kuruitu na tutegere mwananchi wa kawaida atina kwariria na inyi batwe na arua twina thina nene nkurukia ira tuona kairi ntu beteroli raitire muitio jwa kurigaria na arua beteroli riuma rite mwegana na 26 au nuntu bagitumikiu ya narwa ngwene kareja kayambiria kurema nuntu customer bongwa na ndi tukubatia ngarama atu akamata na 50 atu akamata na chiringi 70 au nteto inirete thina na customer barona batu baite tu bae thirikari na ndi twetithiria nuntu na kuku na thina muno itukua beteroli ititie nya bairukire runkumirwa ndo na ititie na wike kwa itukutha tukinyirikana njira mwanya nuntu nyantu batu kamata batu turi abwega na yeye utenkura kurukia au nyantu matendo kama tondu wabarige batiria itukuria thirikari yetu wankatha ine tutegere no twina thina nyingi muno no ntunande kinyantu baba nabo turakamata iba ikagwa mbeca ciguitiwa bakambiria gutanara bareta bikibiki bakambiria gwita maguru ko thirikari yetu ni bati gutegera mwananchi o kawaida nya tugita nara kunde tugwita nya kurene kana mantu ne ya maingi betho riba kurikana mwananchi o kawaida